kubor pahara ke Lebanon ke yutu bunuh Aiktin ke Hezbollah Muhammad Afif ulayap haka jing terbom jong ke Israel haka singi ublay balala haki benta pedeng jong ke nongbak Beirut kata ke belah tombor ya katanat jong ke Ba'ath Party ke Syria ha Lebanon. Kini ke jing tombor haras al-naba ke la penyap ya uhe jong kilat patai kubor ke Hezbollah Muhammad Afif ong ke telong kubor pahara da ke bakintu ban ompen pau kerteng namar bakim shimnasya ban ajing tip syakilat patai kubor. Ali Hijazi, Sekretari Jeneral jong katanat jong kaseng Ba'ath Lebanon, ula pentikna ya kajing yap jong uhe jong kalat patai kubor jong ke Hezbollah, Afif ong kalat patai kubor. Pa Israel kila kentat ban keren halor kane ka benta, re Afif uday ubakadu na pedeng kibabun ba ki he nongelam ke Hezbollah, kibla syak penyap hadin baka Israel nadu ke arpulai terik beladap, kala sedang banter bom ting iki jaka baskem jong ke Hezbollah, hadin palat shisnem jong ka jingater markeliang, haki tahan kaput bat kene ka kenhun bala kershan da ka Iran namar ka thamagasa. Katanat ka kot ka kya ka Lebanon kalau ong bakate ka jing syak thombor kala penyap ya uwe ubri bat pen mensaw ya langut ki wepat da ka babenrap baka jing yap kala banang kiu kat baki kenhun ay jing rap kidang peteng bat pen kut bat kendang ya ki jing tua ha kate ka bala syak thombor. Afif udeshi benta jong ka kenhun basyapok jong uhe duk balarim jong ka Hezbollah Azan Nasrallah bala syak penyap haka jeng terbom jong ki Israel ha ubnai nailur baladem. Lak daki babun bun snem Afif ulakit klik ya ke jingadai bat kilat patai kubor jong ka Hezbollah da ka ba ajing tip syakinong tok kubor nala ka jong kari bat tambari kata bun sin hapok ka jing tap jong ka jing bom penpau kerteng. Katelong kubor pahara ke Lebanon ka yutu bunuh Aiktin ke Hezbollah Muhammad Afif ulayap haka jing terbom jong ka Israel haka singi ublay balala haki benta pedeng jong ka nongbak Beirut kata ke belah tombor ya katanat jong ka Ba'ath Party ke Syria ha Lebanon.